Fatalo Fatu nei fia file so mani malo Yesu Kristo il tato maftanga il kalesia o tou ia a mese e lato e o fai ona ma o bel tato fa salonga i lungo al Facebook ma tu fatalo Fatu le so mani malo Yesu Kristo da mese foi o nei fia file ole a fia fa toa mo maftanga o ngali ia ole au nei fa toa la mo ngali il kalesia haleluya worship center o tou ia ai au ngā fwoi mo o tō o wha alonga mai ma pēnā tato mō tato maftanga i nei fiafi. O maftanga la leo ngani, te fia tana noa la i mo o whai koe ponga. O te manatu o lisi lea wa ainga o le soifuanga au ona i lea tua e tele lama na tato pisi le kale sia ma me whai ia me se hui o ta latina e o tatua ainga. Ia ai e le o te loisi ainga o te lea whale tonu i maftanga o ngali. Me foi le nau nau alo talotu i na ia mwhai o na mōle awa noa e tu whai. Te soan fo i le tūlanga o lo ia o ngali i na ia whapena ni whamotu ina ainga. So tonight I will want to share on a successful marriage. What is a successful marriage? This is not the first time I have shared this message, but I feel from the Lord that I needed to record this message not only for our church and for many people. I remember recently I had preached this message in 2 weddings, but I feel it is time now to record it properly and to broadcast it and to help the people that needed help in the area of marriage. So tonight I want to answer the question of what is a successful marriage? Well, you know, in simple terms, a successful marriage is not a perfect marriage. But a successful marriage is the marriage that overcomes all marriage problems and challenges. O le whaipuiponga le leila, e leo sa whaipuiponga e whape le leila atoa. A le whaipuiponga leo te tana noa atoa, le whaipuiponga e whape nao, ni mawhai o na overcome. Mawhai o na manu malo i lui tau, mawhai o na sort out i lui tau, mawhawhita au i o iei umani. You must remember that all marriage challenges come in all sorts of shapes and forms. You we must remember that when two people who grew up in different homes, the man who is growing up grew up in their house over there, the woman grew up in their house over there. So when the two people come together, they came from two backgrounds, and they were raised up in different atmospheres. They have different upbringings. Ese toi ma awala na whapena na whausi ai ta ma loa ma whawhine. O le ala ua mai i le whaipoiponga, wa tu whatasi. O le matu atele a me ese manatu, ese winga, ese ia mafuanga o mea leo na whapea lea, le whawhine whapena ta ma loa. So it's not easy for two people that grew up in different atmospheres and different upbringings to come together and form a marriage. It will take a long time for each other to try and understand. Why? Yeah, I tell me for you, ile asisi fa pe fa makala me po angi me kukupo e pe o leo ko amo fu ko a mo e fo le ma fo amo me mo ya mo wingo ni sta ta i o fe ka ma fi sha ma le mo ia le mafuanga foi le ale tamu fai na ia sosoani ngari ina ia mafai ona ola le nei ma tawati na ele ainga ale lelo you have to remember that there are so many areas of incompatibilities, and so the things ele compatible like si malisi yo le mafuanga le ngai le ona tele ngari e mali pelepe. So therefore a successful marriage is a marriage that are able to patiently work together to resolve issues, to solve their differences, and to find their common grounds, and to keep on forgiving, and to have greater understanding of one another,
so they can reconcile and move on and keep on forgiving each other. O le mea maria la, e le ai masisi o tātou whapea na mafo whau pēr na tātou e whengi kose se kako mareo lea whengi kako ungari. E pi o renga ko mea whau ungari, e le ai masisi, e le maramana mato o tere tangata e le whengi o ngime o ungari. And so, and then all of a sudden, quickly, they have children, and when the children come along, they're still trying to work out issues and stuff and things in the family. And so, e le whengi o fia la, a olo la teimi wa, whapena on the taumo whai working issues me apena. It is a me whai mo fie. And you know what my experience for lele as a married person. This is our 37th year since we got married. Ole konsu fiku nyo ko sanga runga ma whai pipo ma ua ia. O mea ia wo, these are the things I have learned. I have learned that before the children come along, we need to develop and work on our relationships. Consolidate ia mono mafutanga ungali. Awai o ifo teime e whapea nao na whamanui aile atua I tamaiti. Ia o mawhai o na whapea nao o malamalama ma ua uma na whamausali ina ma whamautu ina I te tongo le a inga vo ilele I le mawhea na wai. Io e. Wa mawhainga identify difficult areas of the marriage and they are able to deal with and resolve any unresolved issues. Create a stable, protective, inspiring atmosphere so that when the children arrive, they will have a very stable and healthy family. That the children will grow up to be healthy in every aspect of life. Ale mafu angalale, ma to itaunga tele le preparation le itaunga whai e ungari ina ia, ma whai o na whapena, o na whausia se a inga ma se atmosphere le lei. Ia ola e whai tamiti wa, o mele o tamita wina, o le toa tele o tamiti ia e whale tonu lea e end up I lungo le awal tele ma, le ia stui kids ia, mese lea noa yo isi tamata. Ia e o mai a inga ma le pelepe. A le si ala me te whanua noa ita ia, o le toa tele whao isi aina, e hoi le rotu. Me lea e pigi whainga tāia te ita ia o lea lo lotu tamata, ia o lea kene ungari I masa wa sofa ia mali te tea. Ma whaanga lea lena nau le lotu ia so nyatu. So, a successful marriage, in simple terms, is not a perfect marriage. But a marriage that are able to overcome all the challenges. And there are many challenges I ngari. Mera le o le afio pa ia le to la tam faia tina ia so soni at oil. First of all, we need to understand your role in the marriage, the role of the woman and the role of the man according to the Bible, according to the word of God. O te tono of a pe malama fa fine ia na matafa I oi tono le ngari. Po te tono le aina, po le fai poi ponga. Malama volta malo ia na ro. Ia na fai o fia le e tu sai mala fia pa ele tu. In other words, there is a divine pattern that the Bible has given to us, so that we'll be able to guide and to help our marriage to become a very successful marriage. So I want to deal with the role of the wife in the marriage, so that you will understand as a mother and as a wife. Ke nesa no mata upa wa fa ipo suma le valu fa mo mo. O ide tua. Le lei na to tasi o tangata. O te fai so no swani te tau mai. Io fa fonga na to I amatanga, na feta la ide tua ina wa uma ona fai o atamu. O le fai mai no le tua fa mai. Ele te tau no foto tasi se tamaloa. O na fai le tua o le fiso swani mo te maloa. O le fai upula na suma le vanu. O le upula le helper fa mai. The woman is the helper. God created the woman as the helper. O le upula le helper. O le upu e perula o whamaina o le upu le etsa. So helper is etsa. Now le winga la le upu etsa. It means to help. It means savior.
It means rescuer. Etsa is not a servant. Ele o se ele fa pe ata lo po etsa ma pe le o fino o se au onga nga ya au na lo to lo le o lo mingo lo po le etsa help. Etsa, it means to help. It means to save. To save them. It means rescuer. Ya po le lave ina. Therefore, a wife or a woman's role is not a servant, but rather a helper. Now, it means to strengthen her husband. It means to save a husband by giving wise advice. It means to rescue the husband from falling into whatever danger that is ahead. So, it means that a wife is your role is to take your husband that may have so many weaknesses, and your role is to take your husband that has so many weaknesses and strengthen and encourage and to bring the best out of your husband, to create your husband as an amazing servant of God. So your job is to mold your husband. Your job is to bring out the best. Olo to lua ina ia avelo to lua se au na fa wina le tu. Ole opula le etsa. Ele se ngal wenga la tito le matua te lea ngal wenga le fine. So instead of competing and whatever is causing the conflict, the woman, if you understand your role as an etsa, it's amazing what you can do. You have to remember that when your husband is properly shaped, you can imagine the future is also secure. So so instead for I tell you, if you take the word etza and fully understand what etza means, it means you are to help your husband, you are to save your husband, you are to rescue your husband. You have to take this man full of weaknesses and strengthen him and encourage him and to bring the best out of your husband. And I tell you, if you do that to your husband, you are going to create this man as one of the most amazing servant of the Lord. But not only that, but you are going to have a very secure and a very loving home. So tina o te whapea tu ia avea o se tangata e whapea nāna e aua te vai mo roto rua. But to build and to strengthen and to encourage your husband and to bring the best out of your husband, so your husband can become a very productive, fruitful servant of the Lord. So number one, you are an etza, or so songi. O tau o whawhine. I o tau tu sita iatu ia o tau ramatani. E peo no tau i rei. If my wife submit to your husband, as it is fitting for those who belong to the Lord. Lono inga mai tina ia e ngawa I loto lua. E tu sai ma le tu langa o lo ia I la tau o e arofa ma au onga le tu. Ia e whawhanga le upule o le submit o le upu e lenio lo whamaina o le upotaso. Now the word upotaso, it's a military term. It means to arrange troop divisions. It's a military terminology. It means to come under. It means to subordinate. So, submit. My wives, you are to submit. So, wives, you are upotaso to your husband. It is fitting. It means wife, you are the person that will have to come under
and stay under the leadership of your husband. The word submit does not mean that you are going to be drowned, that you are going to be passed over by your husband. No, the word upotato means that you stay under in subordination to your husband. But it does not mean that your husband has to lord over you. In the same way, you wives must accept the authority of your husband. My wives, you must accept the authority. Amen. Unless you accept the authority of your husband over your life, it will be very difficult. It will be very difficult to solve the problems and to deal with the issues at hand. Leadership or authority work through I've learned that this is one of the things here. Yeah, I miss you going up background, but we wish we are it's a house I know what it or Angana, Police Camalos, if a finger, Tala, about from Merto, that here menality, somewhere. And the later to style, many of my life, I chose my wives, you must accept the authority of your husband. Amen. Titus number 2, verse 5. I whautau tai lātou ia mio mamā. I tausiri lei o lātou aina. I anga lei. I ausu sta i atu ia lātou rangatani. Ina nei upu le harina le awhionga le atua. A whangala le si rau tā ua le altina ale ama po le wife e whai. A whangala mai live wisely. Mai ia ola ma le poto ma le whautauta and be pure. Ia ola mama. To work within their homes. To do good and to be submissive to your husband. Meaning that then they will not bring shame on the word of God. If you live wisely, if you're pure, if you work within your homes, and you be submissive to your husband, marriage. Amen. If I pay now, I submit. O potasso. Or no wingala at the tower on a submitti the authority. There are too many women who just want to do their own thing. They don't want to submit to their husbands. Hallelujah. Or if I fit down, if I don't broken marriages. Because a little malama ia maltama loya na rose ana malama na fai mo fia le na tupu file mudu tono le ainga. Amen. Avona to lesi fai tau tau le tono la fiong pa ele tu ole fata otono na tapu su fa fai mo fa mano. E tai tasi uma fa fine po poto matina e lo na fali. A fa fine valea na telepeti ai na lima. A wise woman built a home. But a foolish woman tears it down with her own hands. Mai ole fa fine poto na te faua no na fali. A le fa fine valea na te nofu matalepe la le fali. A fa mai a fali le tana noe, o le tana noe a inga, o le tana noe le marriage, o le tana noe I lana fa now, o
lo tala noa I to tomo le ainga. So the Bible is referring to a house as to a family. Hallelujah. So for my, a wise woman will build the house. So ele alvoro for fing e fausa fale ele ai ole fa matala just pa ele fa tala just pa ia ele fa uma le ainga. So al fa fine potola na te faule ainga I mele lei ma tia e mele lei tono le ainga e o ia na te responsible le fale lei le va fer o relationships o le bring up in o tamaiti o le tana noa ma le fa alalo ma tamu fa e faulu tono le ainga. O le fine potola na te faua lana ainga al fine valea e kalepe aku le mea kalepe le relationship kalepe le marriage pa pe ngama kalepe le ainga o lo matua fa manino le fio pa ele atua a wise woman will spend quality time building up things in the house yo o le fine la te vatu a ona e mala mai le longa e o le build up in o le ainga. What an amazing family your family will look like. Amen. But the other told Sumatas, if I was full or Sumale Lima, the Alata to tell an old metal, the Ava Muley, or a virtuous woman. O le ava mi o le nei. O ia se na te maua. Le siri lo na tau pe nina. Fatu o tua ia te ia le loto o na tani. Le mativo ia I loa. Ia nga le o ia te ia. A le anga ia su umolo nola. Na sa ilia fulful ma moe marino. Ko nganu e ona lima ma le fia. E tu sa ia ma le vaa fa tau oa. Ma maole mea au ma ia na mea ana mea ai. E tu lai foi o ia. Ka le pōrawa na watu ai mea ai ilo na aima. Ma le ngāru renga o tō fia ilana o teini. Amen. A whaala tofa mai o le tala noa Solomona I le mea tau le ava mi o le lei. Io whawhumala to o le upu le whanga, o le upu e peru e ta o le I shiyit ke yio. E shiyit ke yio o le na winga translated into a woman of valor. It means a bravery or a successful woman. O le talala tuspa ewe mai, o le tamaloa na te Muava'a ia e shiyit ke yio. Ia fa mai ua e matua e maua le mele le. Na foi le no le fa sa mo ta to fa mai o tangata o na mola va mo mo mele le ana cha ele o va o mele le. To be quite honest with you. O le amale ta o le fion pa ele tu o le meta o le shit ke yo. O le no winga is a woman of valor. So a woman that possess the qualities of a woman of valor or a bravery and a successful woman upunga le kang foi fa makala le upu e perio e shiyit ke yo o lo winga o le to nga fa fine la nga le matus pa ia mai o le o na maua le fa fine fa pea e shiyit ke yo o lo winga la pe no fa tu la matanga o le tele o tangata fo ia na fiola I fu tomo a inga e functional homes po ainga e whape nao le lei. Ainga fo sa le lei o na fausia tamiti. It is very likely that that woman will become a ishiyit kayo. But then you'll find a yesi fafine. Sa fiola mai ainga le tama. Ia pe fiola mai ainga very abusive. Ia pe sa the background fo lele abusive. O le kele la io mea e afa ina I le tangata lea. And I tell you, o le sifo ila lea mafo anga le mea lei ona tele ia mo molu ngari male pelepe. Ona I tangata ia na mai ko nga background fa pera. Now they are now married and they're trying to survive. And o lola fa popo e malele se o oma ia wa kupul fa la velade. Awa mo to ile mal tangata le va fe no lo la so o le ala fa mai fa tus pa isa mo le o tangata o na mo le ava mo mele ele o ava mo ele lex yo me mo le mo ka ko va ai male blip but be encouraged if you come from a nasty background. There are stories in the Bible that can help you. For example, le kala ya Raaba. Ele na matama lo la Raaba. Ele background me mo le foi stene. Yo ele manuia me no le foi Raaba I tomo le o lona aiva e pe no tato lo va fine tal tale.
So, o te lo inga whape e ngufu sisi whawhinga taitana. O ranga me whai ai. Au te vete e te oe, o le whawhina na ura awa, ina ua saua join mai tangata o le ainga o le atua. Ma sui e nono ranga. No whai atu lea te o le tala atusi pa ia, o ra ama lena le leanga no amatanga. She became a ishiyit ke io. She became a woman of valor. Amen? So it has a disadvantage of, no matter what background you come from, you can change, you can mend, you can actually transform your life. So that you can come from an unfortunate background. But the Lord God, in His power of the Holy Spirit, can help you to make you a ishiyit kayil, a woman of valor. So Elia nasa so tato disadvantage pe ke kam ke sama se ai ngalele io e pe te sam se ai ngalele pe le background ma sa wai o te vai atu ya joy e ma fai le mana le tu ona sui oe provided na o mai mga o sui ai le mga o sui wa kupul fa la velanga ia wa ista te va pe o e ale na sa mai le ai se sui o ia o le a fai le ke le mga o sui oe ma whapenana o ina ai masui lora o te le lopula to inga ai na yelo ainga. La jali you will have your children will follow exactly the same you. But you know le ala na ya le ta o le mai le fion pe le tua. Ina ya sui ka ko langa. Mo ko mente tato mo ko sui ka ko. Why? Because if you can do a better job to yourself, then I tell you, you can guarantee 100% that your children will also have successful marriages. But if you refuse to change and mend your life, then I tell you, you will end up in a broken marriage, and many other generations after you will also experience the same. Amen. In my experience, after 37 years, I tell you, there were many things that we had to change and to transform from. Otherwise, perfect e na me fai na watu no pula tu e so sani a joy a wa fa pe o sta ngata na sa se ai na volele a broken home ia po ai tele mana o sui oe ma watu no pula tu e joy ko pula fa la vela ke oe I te fati a joy even Ruth, if you read the word of God io ya ruta o ruta e sa mo se ai nga lele o ruta e sa mo le o tupu anga o ruta e tupu mai tono le ai lota e to te mena tua e le fana te na lota le na to e to toa se vai ane io le tua na to toa ia lota e o lota la o la fina o lota na to e fa na ia lota le ku punga mai te ngero ruta so e le background and I tell you o le mevi na tupu stene she was heartbroken when she lost her husband. She had no tomorrow, she had no future, but I tell you in a lona life experience sa lua ele tua ma mo no rama e o i ke mi mo foi a poasa o ma kwa e ia e go foi a poasa o ishie ka io sa ma le nasty background into an ishie ka io a woman of valor. We all read in the word of God and we know that this woman was a great woman of valor. O le mea na te tau na mana mai tatou, we can change, we can mend, we can transform if you are willing to. Otherwise, you le lope va fena fai. Ole taua la na al malama ila gole o ka se maia. Ma fona ko le il mele le virtuous woman. A virtuous woman is a brave woman. Al fa finga lo kele. A virtuous woman is a wise woman. A woman who had no experience of wisdom now begins to learn wisdom. Yoe, I want to vete a ele fa ia, fa inga kala ni mga itato. A woman, a virtuous woman is a generous woman, a woman who gives. Yoe, it is a thing ai o, a thing for ia to a thing, it is a thing ai o. A virtuous woman is a competent housemaker. O lo mo wa tamata lea o se tamata e fa pe na ona le leia mautulo na fausiaino lo na ainga. A virtuous woman is a woman that makes her husband look good in front of people. Well, tell her isi fafina, oh, sorry, take off your life. You make your husband look bad in front of people.
O si mo finge o mga kala solo ia ngao lo to lu. Ia ai pela e sa mo ia sa pula ia. Ia la ko pisa pela i ngao lo ko lu a kele sa mo ia sa pula mai. Yeah, a virtuous woman is a woman that makes her husband look good. Yeah, al fine che vai a saunu to ruo me ku ka ka o ka uma au di fa se la lo fu. Uma saunu uma masoal vai. Yo, uma fum se vai. Yo, ya o si ma fine. O so le ki nga vai ko ma mi ku o fo lo ko. So le ku wa ya. Yo, al fine le ta o le fi on pa le tua. Maar aan nog voor de toren zou voor iemand met tijd van een looi te maken. Zie ook even aan de leven die maar ook maar nu kulo to en te vaart een looi te maken van vinger hij moet voor. Ja, leven met leven op bij de toer. Alle mensen a church woman. It's a woman that meets on the strength of a husband. Ja, alle vinger voor de vinger daar waar jullie leer te maken. E meite mo me malo si non to lua yo ha fa me solo ko lua poco van me le ko lua poco van me ale vi no me se lo ko lua be pi o lo ko lua pa ye lo ko no mai lo na na lo ko ya mo ya es ka malo lo va pe ha vai o que meite vai mo lo ko lua ya mo kala i me lo ko lua malo si lo ko lua que le o ma so lo ko ale meite so lo ko o que meite yo witnesses awa mente yo witnesses yo waki ni heba vai no ko yo ele no lo ka maka le lo ko I want to so on game mo e kala I vai mo lo ko men on to build on the achievements of your husband ba vai me like lo inga na le lenga achieve lo to lua those are the things that you will encourage your husband on. You well done. Ya wa isi ko finga lo isi lo me valea lo me ke sau ko ainga bawa lalo la ya ka fe yo la fe la ngale le se ko ainga pa pe o me mai fa mo finga fa ga me le e fa pe na ta no I me le ye mai ka mo I positive sides o to lo ina ia create ya wa I fe me wa ki le ngale le lo ma ka ma lo to lo ai ka no mo be mo lo ko mo me le a no to lo yo ku pu fa la ve lo ma yo meno na lima a virtuous woman is a productive woman o kala la kus pa ia ma finge fa pisigisi yo a virtuous woman is a very productive one. You don't have to do a business, but I mean a productive woman is a woman that produces and produces. I'm not talking about babies, I'm talking about the productiveness of your life in a family. Hallelujah, Lord. Oh, is it tangata fa pe now telling ni mele lei ke lo langa fala ke lo langa ula ke lo fai mele ke lo sui ofu ke lo kele me fai awali sika makayana ka ele lo ko mena le ngai lei ma se do ki varo pinga a mea ngai fe so swani de tomo lo ainga. A virtuous woman is a successful woman, extremely humble. A virtuous woman is a humble woman. Ele o fina vo ele very bossy dominating o lo ko lua ayo mo mo fina va bia le le ta o la fion pa ele tu o fina lo fa lo lo to lua ayo fina vo fa pe ma ne ma fo lo to lua yo le mo ma fa na pa pe o se fina te fa pe na na fa mo lo to lua ya wa isi fina vo le me sa fina vo o te le la o ma maulunga lo wa ina ia so to lo le lo tu sile mo ia ko ki kia mo le ku ngi ko kala ile lo ku sile mo lo to yo ai vai yo o mo fine a va mio le fa mo la lo lo to yo ya o ke fa mo lunga ia te o fa mo lunga i me o fa ina fa ia ai va pe na fa mo la lo to lu ma ga ia lo ya wa le me monia ia ngai lo ai va le ai ki sa wa yo ai mana ia la o la vale tu la ma ia ka ia o fa ma ia ma ia tu amen ya mare ano no isi me ale la parte mi ta jo ya le na la o tu rose al tamalo o rose la ni tamalo i tu mo marriage vai ale le na fa ta tia ia lo matafa i tu mo la sa inga manuia le lo ai yo amen e feso no ta ko lima fa ko no lima o to tane yo to alo fatu ya o to lava fa pe o Cristo foi o na lo fa mai ile kalesia foi na mai e fai mo sui
Leva pena submit wa leva pena submit ma ko ya ava fe ko malo ele la lo tu va ngale te malo ba yo lo fine e submit o no winga e te fa lo ma o lo fa sa mo le fa malu stai ilo to lua ya pa ta le ko malo e ma yo fo ila ya to e tina fa fo mai pa mai o to tane ya o to wa lo fo ya o to wa va e pe ona lo fa mai o Yesu ke viso ya o to vai ia o le alofa le na alofa Yesu Kristo ia tatou e le se tamai alofa le alofa de sa mai no no mo tatou o le tono na fion pa ele atua o lo ia le alofa e fa pitoa mo ngari io e Fatu e na alofa le filioso le alofa fa le wo o le stoke le alofa ma automati dato matua e po matua automati a alofa le alofa le fa pitoa mo ngari o le alofa tau le eros la sa wo le upule erotic ya ole roti na le pe ka ko loa ya ole upunga e fa te tangua ile va fa lo ngani io a ka lo le roti io lu mo ma pe va pe ke ma ma fa go fia ole roti la lu mo ma o ke ala o si ka ma lo va ko a lo fa lo to lo lu mo ma io se lo ma lu mo ma ya ma lo fa le se fa me la ma ya ole lo fa la ma le e tau e foi le tutono just pa io le mercato e Ross o le lofana foi le fa le ngari o le la mena le Ross e na le pa wa ka mi lofa o le fa fita le foi le Ross o le Ross o le lofa va tamata o le lofa era wa fe o because e fa la malambo i bombo conditions me o le ale ya fa finga mer kama ale le fa finga e wa lofa ya ale a fa finga o le lofa ya pe le fa kama lo wa lofa ya ale le fa wa le lofa ya io e feo la le alofa na nga ile le alofa nga le ta o le feo pa ia le tu o le alofa nga le alofa le kanaka it's based on circumstances a le alofa la le mai o tota malolo ia ko wa alofa ko o le upula e fa ngai na mai husband a kape your wife o no wingo le alofa o le same love na ia Yesu le ta sa mai no o le alofa la ma le mai alofa ka ma lo e lo to e le i ross na fa ma a ole a kape io e wa le ross ia ole mo le sexual love a ole a kapela ole alofa la na Yesu ole alofa it's an unconditional love it's a love of God it does not based on circumstances a ole alofa la ma le mai tala just pa ia ka tau ma alofa ka ma lo to o lo mo ai fa kawi ia na fa mai he gave up his life for the church, meaning e o ele vaenga e te tau wai ona e oti e sui e roto. A wala e hua mea leo te mna ma whake whai upu na. Mea mo fa mai, love your wife, a kape your wife, not eros love. O le mea no lua, e le alofa le na e protecta e roto lua. Or you become the protector of your wife. O le tala whanau noa lea, tu sa pui e tau neipa se lo korua. Ia pui le leo lo korua, e protecti le neipa ko e protecti le leo lo korua. Ai fasi oi. Ia ai le pui ai oi. O le whawhita uni nga lea, ai te mai oi whamai, e li whapena sau ia suke, wiso fasi ka pou. Whamai e peo nga lo whamai ia suke, whamai na sau o ia, sa saa mai longa ola e whapena ngā mamu hi ai tātou. Ole mena e kama fai e kama protected kama lo no to lua. But it's very sad to know. Ole kele o meio domestic violence ma meia te tupune. Le wo na fio te tangata. Ya ole fo te mori mawa fia le mena tupu iso uso. E no maliro uso na fasio te lo to lua. Ya ole singa sai di fai ngata. Ai o le kele vo ia mai fo finga le ia vo fioti fino fasio te tamaroloa. Ia ele se o kasa ne le te le fia mama tarale to ina hoti no mori mawina to no lo ainga. Ia o le fafita uni le fa foma ia mala te malo o le makafa ia o le protector o to lua. Ele se ngal venga ni pa fa ele se ngal venga le fa. Ia o le pa so le al makafa yo o pi lo ko. Ai mo fo e ma fasi lo ko. Ia na fasi ani o la makafa yo ngai le pa ia ma sa e ka mo fa. Amena ave lo vola pi lo ko.
Ia o telefine o fioti o me foi le wa le ona fa mama faina tu la fono le o ngole le a le me piko sininga le o ko ngole lo pure ko poi sole be ia ka kama pui ta tama pui ta ma lo no to lua io to tongo le kale si ia o tele o me tu pui ka no fa me le te fai atua a vai vai te fa fonga mai ke lo ki o tau a o se fa sia o la ulu ile ia ke oe o oe le protector lo ko lua ele o se fasi o lo ko lua ele o se date ele se nga luenga ngale nei pa vai ele se nga luenga le leo le vai o nga luenga na o e vai oe fa fonga mai a ke siano a ngati fasi aka o te vai te o ele o se ke siano ka nga e fai le no nga luenga o le protector lo fike ele se me nga nei pa vai o wa ke no se kamaro e fasi o le fike nga o pui le nei pa io o vini le leo sa le pui lo ko lua a no ka fai moi nga o le ala mai le leo ma le pa o mai nga le leo ma le pa e le pui o le ala mai ma la pui ai fasi o ka se makanga o le me pito china le o lo fasi o lo to lo ala tu tilo e lo fana ai chalo le la fio le funita mai ti le me vo le ka ko ai la mo ka me ki right now I'm trying to deal with a case and this case does not belong to our church. But I want you to understand, I have seen the impact of violence in homes. Ma fu angalea e tu point area. O na ele o te le o na lo roto ta mai suilo o la ngali e wi ele. Ia ni si foi na fasi mai so to lua a fana mo si o te li si o afi. Ia na mo fai to lo fine fai to lo te li a mai fasi ya su ava. Ia a vai ai o me foi mai fai o ela tu foi lo fine e alo a fine su esta malo fasia vai mo foi e pe o ya na vai pone o lo kali ya vai fasia o vai que fasia vai que lo ya lo kali ya fai mena and I tell you that cycle will continue on until whenever ole mele te tawana fa ma fai ne tanga le fa me ka husbands you must love your wife Kalau se ia no te talo ia va pena pa ia tu le mo fole tu e ke ma suilo ke o fo ia ke oe aua ma tu la fa au fai fa au fa a vai fa se silo ma tu io ke o fo pe va pe visi a visi me va pena ke va ke o mo te talo suilo o langa io a fe o se ke si ano mo te talo fa e tu lima ia te oe a fe o se on kale fa la no la u ile ia te oe a le ia su to no wa ina talo fa pe ese lu mana Mo me telo tolo no fai pe fito le nga luenga le te malo e fai. Ai na mal potso. I fau tau le tino vai o. Fa mai va pe o tu tane ia fai le ai na mal potso. O te ma ia. E ma mia poco fa ele ai na. Io ale se potso le no va fe fai tau mai. Tau le tino vai o fine. Ia. Ma va ia te ia. Ona o to fia fa tasi le ola. Fua i fua ina mai. Ia nei fa la bla no chou ta. Va ai la e kele la me nga tana no mai na la fia fa mai. Treat your wife with understanding and live together. But might treat her as you should. So your prayers will not be unhindered. Afo mai ia e fa alo alo lo to. O ka ke fa fo ngala I kala isi ka ka fa lo ka ko. E ke makua e le malama po feo mai le tu na tangata pentangata mai mai mas. Ia pe o mai mai vinas. Amen. Yo e makau kia o upo e fai o upo la fo te fine a uma la una o la ma fine o la te lo isi mea o ki mo la pula nga yo e ya upo ho ia la fo te o fo ke fa no mo ki kai me pe ma ngiki o kimo. O ga le ngale ta wala nga iso anko fa pe na me ala tangata Yo ma tu fiole fala ma tu ai o che le lo se pe se por long al fino la fine yo le una lina na mailo ancona wa tu lo o le ama le yo solo lo fine le alto e fa di sono to ai tia ya o no la mailo tameti e final ti nga o loto tameti o le mafatia o le malepio le aina ma meno ti la wate va to le fai mo le ke le fa lo se aso po va aulo ancora lo to lo hani I love you pe o me masa ke va capo au ke lo ke mi o fe ai o ko I love you o ke le mo I love you al te mi le no fo e pe o fe mo le ma fe mo se fi culo yo
O le mea na o ia na ai o ka o kia le maso sofa no tilo te ia. Awa yoko, just one case. How many people who have had broken marriages? Mai leva se se tatou fia marosi, me le o me tfaaftai ai, o le upo le atua, na sui e ola o tangata. O le o te tua o ia mo vai atu ia le o si tangata wa pena atu atoa. Ai o te whawhitai le upo le atua na o ako ai. Me ka ua le e, upo le atua ia o ako masui e tātou. Ai a whapere sui a kako, ua kupu whalawina me kai ako. Io me tau tia me o na tupu. O le ala me matu sipa ia mai. Awa a elele leina e ama mai whaala no to rofa mai e whaala me lave ina lau te taro. Me kera mai whapea elele leina tuitlu ko lua whapea lai whafonga mai lea tua lau kalwa e lave le vea luma ile. E lave le vea lau kalo luma le a pili luma le whale. Pea elele leina whale whawhinge. A lewe mai lave umpa ia lea tua, kama hapa ma whaala alo le whawhinge. E tau ma na tala noa ma le whaala alo. A ye foi ni issues e vai io la ye upo e fa ma io la ye upo fai mo fie ma upo maneia ma upo e le ni upo para vale foi le io la ye upo e fai mo fie na e tau tale pa e sa no ai e se tu la ma fa lo so to lua ai a ele fa lo no ko e che fiu de cacao a pili lu o le la ni pe cala che pa ye fa la me la veina la ti tata lo tu a fa mai le tu o caffè la i fa fina cacao ma se vai fai mo to Lama fia mo fa lungo ke to ila me ngai fa ia me ke ka me ke wa ma ia le ke lo ka po ne involve ko lo ka po ma nga me ma fo to no o e ka le si o me sa u ka po la u ma me sa u ka po ka le fa ko me fa sa ka le a ma ia fa mo fa fi io e fa ia pe o le fa no le o le au ma le fa no si fa fi e ko le fa le io a va io e le fa pe na e nei ma se no me to si fa pe fa ka na me fi e le fa ka na me to ma pio no feita to me me va pe ku ka ia finge ai mo fo lo suma mo fo mo vai mo le skama no fo yo mai no lo i puki ala e kele me o le fai le ngati no le fata e to me ti fai ngati ma fai mo me ko ka pe ma le fale ko ia ti fai ngati ma ia suma no suma ku vai mo fo ma pe o le sifi fa la vera hinga o te talo yo ale me te tamo share ko le wa o si ka nga su e mar kilo ka vale e o ke me la o lo su ma fa kilo ka vale ya e ke le fa ka e si ka ma ki ke le se na si ka ma ki ke le a u se o fu ke le ya si fa finge fa le me le ko fa na ma o suma o mo ka ki le si fi o suma o ela a te talo ya la a pini lungo le fa ka o lungo le fa ya la ko ka lo ba ko lungo le fa e le yo ya yesu ka anga le me le fi on pa ele tu Fala me le veina tatu de talo pa ale le inga tree. But the best gift you can give your children is to respect their mother. O te mano, e loa fa alo mai respecting o ruto lua. Ngai vai le ia o ke fa ko sili la lo fo ro fa ha ke oi. O le mea lo fa sili ke ve la fa ha. O lo ka me treat fa le ki nga ko miki. O va pule ke si dia ko ale lo fo lo fa na ya ai ka le inga treat la to tina. Awa pole ala e alo lo fo ka me ki la kina. Yo me na ta wa te ma a mole o le mele me la fion pa ele tu e so so nge ele le yelo mo e o te mo ko inga wa makua ele ki a dia o ese so lo fa na yo e sapai o ka miki nga le lenga e fia le la tutina yo ele nga o ka miki yo e pa le lenga e fia le fafina tina o ta miti awa pole ala wala me fa ke va ki o ka miki ki a ye pipi a long kinga yo e wo loa e te mi ofenga lu ngai se se me titi la ma tu o te me titi fa su su lo tina io e o parla ma e se o mal tina o me wala ke ko si le la ma la ka me ki lo kima po le ala ma me tu po te pito si le la ka me ki lo kima ko lo se to vai po su mole o to tani I o to aro fatu ya o to Muava'a awa fo ini fa ono ya te la to ya to Muava'a mai awal fa ono ya la ko o isi la kamalo o le pa fa ono aso le io o isi ta malo lo e ke ma o me fa ile ainga ile a me se kupi si fa finge ke fa nga luenga e pule apa ya me fa
ia e o ngā foi o ngā i tō o e pia lua i foi o a whapea lai mofo sika whiwhinga e kausi ka miki o e ngaro mofo ali whale o e ngaro mofo ali whale e hama o le kau te whainga lunga ia wa ai oe e siri aku ki ngā i mo le whiwhinga lai mofo ali whale e whainga e kausi ka miki ngā i role mea ngā ki whainga ia e whainga whima mawa whainga lunga ngā i role i le tausinga o tamiti e nofo ai tamiti o tausi tamiti di fo ia ia as a grandparent no whanau ia o te whatu e lese ngā lua whainga ofi o le ngā lua whainga e se enjoyable ia ia o lo fai sia whanau a te whatu e lese me whainga ofi na whisi whawhinge a mesi e la pewa peo la fai whainga lua whine ia o le mea nei te tauna mana o mia le whemana mana mai e tātou e wheso lima whai upa tontas o le mea le tu wai e tane o lono ta māmalo tina ai whaatasi atu mana nā wā. A whangala nisi mea mana ia o le whapalangi le whemai then a man should leave his family and man hold fast to your wife. O le upuna whapalangi au ki whiwhia whemai ia e pipi ma watu I lau tō rua. O le whawhita uni ia le te tino fo te ia tuso le mele ia o le mele whai e kō kere tika malo whemai ia e pipi ma watu lau tamā malo tina malo ko whinge malo uso ia ai pein whawhinga o le whainga o le au auma a whawhunga mai le tala tusu pai ele whemai ona tu uai le oe ia lau tamā malo tina ona e whaatasi atu le lo tu whawhinga po o lo uso e pei o whai eisi ka maka whemai e koe mono uso whemai e koe mosa wama ai le koe muso uso o ke ofo i koe ngā kara e oe a le mele ve mantala tu spa ia e le pipi il kamama ki ma e pipi ila va e le pipi il sister ma le brother pipi ila va o mea ia fe so ni le ia ma futanga to that's the reason why your marriage will become very successful when you hold on to your wife o le ale me tupo e ke pipi ilo to lua e ke le ko nga me volo ki ai vo vinga a pipi ilo uso pe pipi ilo kamano ia mai alme fai mal ko ai nga le ki ai vo vinga I pe le si se so angi ya io ma ka ki le le u fale le e ka ko no ma le fion pa ia le tua husband o le si le ma nga ta u e jo mo moti li mo fai ko valu a vo mai tama you are the provider of your family o moti li ma fai ko valu ai a whai e le tausi se tasi lona ainga a whai fo I le sili o na tausi e mau maia o whawhitia e ia le whatuatua e sili fo I lona leanga I le o le whatuatua o le mea le matala tu se vai ma if you do not provide for your immediate family you are worse than an unbeliever o le tamalo o le na mata fai le fai o le provide o mo lona ainga provide me ia to sheno na ainga o le si le mai na taua tele o le responsibility te maloa ia ona ye mo swing o le langa ma me o mafu ama ia la si ainga o lo fa pena o na malu lu fa fine ia ai po le alme te maloa le fai ia ele a faina le ta ala ma me le fa me le fi un pa ia le tua o te malo o la mata foi o le provide mo lo ainga ia la ma le na te o fai tono lo ainga amen efeso 5 fai o uso ma tono o le te malo o le unu le o le tina ia fai ta me fa mo ai wa o le tano o le unu ia o le ava pe o ke viso foi o le unu ia o le kalesia o ia foi o fa o le tino ia fa mai la o le unu le fa mai the husband is the head of the family it is talking about leadership a husband is the head of the family meaning that the husband is the leader many husbands cannot even lead they can't even lead themselves so let alone trying to lead the family o le si voi ambia ele ama si suta to va peka ko fiola if ko ke mala mala mai me mo tu na fa taita al ko ke la chika malo ele ma ha ele they don't want to learn leadership so then they don't know how to lead a family why la ama si suta ko va peka ko fiola me ka ko mala mala mai me ka leadership ma pa ko na leadership play lo ta to al me ka ko kilo ai ka ko ma ko ka ko fiola fo
A mai oto, kele I o mea whape ngā lo o ina le whiong pa ia le atua. Yo, e tā ua ni mea leo le o ingo le leadership so that you know how to lead your family. When you understand leadership, then you become the head, a proper head of the family. Hallelujah. I want to tell you, isi mea hoi, isi ka malo. E pe ia hoi e wape, ia whai e o ele kongo ngā mea, ia whai e o ele ngā mea, ia whai e kui o ele ngā mea, ia whai e o ele ngā mea. That's denying your leadership role in the family. Yo, o le tele whai lau isi ka malo, e pe ia mufu, e pe ia le ron me la whai. Ia rightly so, ia isi ka malo, pale lo, pale me la whai. Yo, yo, na tamu whai lolo tina e li la ima. Yo, ia o la wala ko mo tina li la ia ia klase no mo fai no mo bisa ia o fai o bisa ia o fai me la o fai le bisa o mo le fai o ngaru ma ka malo o la ngaru me fai mo la ka fai o le lito le ainga o e te la ainga o e te fai mo la ainga o e te ina la ainga o e fai mo fai te ina la ainga a ma fu la le mena ia o no o la mo fisi fa finge fa ka le mai la o leadership. Yo vai mai ai le se mai io solo finga ia fai na ia ma no tu por fare ia ai fa sala vino o i ka va pe o ngala fia lead po le ai ia o le me to no fai o la mo ka fai yo mo ma a wai o le tu o le tama o le ave o me tai o lo ai ka so when you are a good leader ai le ma fai pe ka leadership ko ai have training me ngai le fai training ko mo ka po ka le sia ia ma me fe o le tai o lo ai ka o me tawhai oi la ia, tau tiro whātasi e te maa loa ma whine. Yo e, o le malaki e rua whai upo e sumari lima whakolu. Au ia te ia fōi o na toi o lea ngama. Se a fōi o to o tasi ai. Ina ia sa ili le whanau a mi o tua. O le nei, ia whai tete o toi o tau loto. Ina nei whao le ole se tasi lana na whai o tau le lea. Ia, a fō mai la, tana lea tuspa ia. O le whenga toi le tala noa ia me o ngari. Whai mai, o le tamā lama le whine, e tasi tino, e le rua tino. Ia, a le au tātou loa, e le ai e po le alama le koe ngā whapunga, e se alfa whinge e se tamāno. A wa whanga mai tala tuspa e whai mai, a woman and a man is one body. It is talking about an extreme unity. Ia oe, le mea tau le roto ma tasi. It's unity, one body is unity at the highest level. Ele maua lunga tu ranga leo ole loto whaatasi mai tu whaatasi o loto leo ngari mo ke mau a fe koko wai loko ma ese loto leo ngari e whenga kāinga o rai se mele lei a wala la koso le piko la o lesi a koso le piko la o lesi o luka le koso o le pise koso ngā mai mele koso lesi le piko a koso lesi le piko a kasi o ka meisi ale violo o le meno na lua nai e ta ua e nai whai upuna. Whai mai ia maua ni ta maiti a miwa tua i le futu whaatasino o ua. A successful marriage, a godly marriage, that they are able to come together in such an absolute unity, that because of this unity they will be able to have godly children. Pawha mai, and sometimes we have experienced the challenges of having children that are very difficult. That some couples are struggling with their children that are now drinking and womanizing and doing drugs and all that. Yo, hallelujah. O kele na mafa o kupol nga mea, o kele ma mai ko la mafa. Pale mea te ma mai ona lef mata to speak of my this union between a man and a woman must produce godly children. Olomo wingana, in this case, e mapua require lama le wisdom and knowledge and understanding in a man and a woman how to raise up godly children. This will require a home. E whapena na whausia I upo le atua, ma whausia I manato le atua, ma o loo iai le anganga le atua, o loo iai fo ele discipline ma le alofa, ma mea uma I te tau na whausia le siso o manga le ola ka mekiki lea, a wa ale le ma whai le siso o manga ka mekiki. I tell you that the child will grow up to love God and to be a godly child. O le commandment me le whema ye, it's a mandate. God mandated a woman and a man
to make sure that the children out of your union will be godly children. So what we are doing now, a successful marriage is a godly marriage, that they are able to raise up a godly children. A successful marriage is a marriage that builds a godly atmosphere at home, a secure atmosphere, an inspiring, a loving atmosphere at home, so that the children will grow up to be very godly. I have a pair mele to put vale o kal palau vale mar ka ko isi me o mar fai o ma fasi mar vinga o ka ia lava me vela mar le ka ko ai o lo mo vinga le ku pu me ka me kinge o le makwa ungodly. I remember there was a story of one pastor who would get up every Sunday morning to preach the word of God, and one of his sons and one of his daughters was sitting in on the pews. And every time this pastor will preach the word of God, their children will kind of whisper to one another, liar, with a liar, a liar. Because this pastor was so good at preaching the word of God, but at home, the children are witnessing a chaos. They are witnessing such an atmosphere that is killing. It's destroying the children. Hallelujah. Ole mea pito e sili lava mama ia mo ka au e whiole e fuka meki e lelei e kaole ka meki. Because the atmosphere is not the church, the atmosphere is home. It's what you are creating at home. You know, if the home is not inspiring, if the home is not growth, if the home is not transformational, that's the reason why we have too many children on the street. They are called street kids. You know, I say, they come from broken homes, and I tell you, the counselors and and social workers and all those people have gone and they did their training to try and sort out the children that are troubling. But I tell you, if we do a good job in a home, then we don't have to put a lot of pressure on those people, and the resources are running out. The very simple things that we can do at home is love. Talk with respect. Respect the woman, respect the husband. Treat the kids with love. You don't have to have $1 million. You don't have to have lots of money in order to have a nice home. No, you could have a run-down house. But the house that is built on love, it's built on respect, and it's built on the inspiring atmosphere. Hallelujah. It doesn't matter. But when there is love in a home, when there is inspiration in a home, when there is a nice word spoken at home, I tell you what, it is more powerful than having so much. There are many multimillionaires who are struggling with their children. Hallelujah. They have all the resources, and yet their homes are breaking down in the middle. Hallelujah. The Lord God has given us such love and inspiration and anointing for us to create nice homes. Wa o te ino le alei, wo fetala mai ele li le tua Israel. A wa o fi ufi e ia lona ofu le fasa wa. Wo fetala mai ele li o au. O le mea lea ia o tō whaitete ai o tō loto. Ai au to te wha ole ole. A whamana tala tus pa ia va mai. Whamana tus pa ia va mai. Divorce is cruelty. To divorce your wife is to overwhelm her with cruelty. Ole kekea. Ole makua sawa. Ole kekea moloko lua wa e matua ai e nofo mafaa ofu matauta mia mafaa malemo loto lua sawa. Hallelujah, Lord. I have witnessed a lot of divorce, marriage, and for some reason we don't have any idea what is happening, and I cannot fully understand reasons why people divorce. But I tell you, or divorce is a reality. It is what many couples are experiencing. Te tu foi au mo foi atu le stedi mo bona foi atu lo te mai fitu na ba na fai. E o to tele ma to fa na lo te ma.
Okay, little bit of info, you come on, I have no idea how he did it. Hallelujah. But I can just understand because he see ex-wife or come on. Damatal kaloma lo matu fa matala lo matu e cha. Ya, ono fa le laso na la titia la cha ma lo matu sa no fa ma lo so le e se no tina. Ya, o ai se so na fa la lo matu me sa ya o la tu lo. Se o lo kama mo fa la lo kawa. Ya o akale o kele ma na ma na. Ya o lo fa matala lo tama, fa matala lo tama. Ya e pe aka ye le mele asa fa ngolongo la upo tinale o se o so le pa lo no mai la yo o mai tingi na o la heart broken na lo mato le menetu and I tell you I could never understand how she felt, but I want to challenge all of us, including myself, that to divorce your wife is to overwhelm your wife with cruelty. Hallelujah, Lord. I tell you o se sawa pito sili na lo loto ti nga pe ava pe te asitamata mo sonto. Hallelujah. There's always a way to work through problems. I must always come to some agreement to make sure that whatever happens is resolved, and I will always end up in reconciliation. Mo pe te le fa un matato ta ko mo pe te le to fa ko lua. Yeah. Ya to wa ya ne ya o mama ma fa alwalo. Avonga tole upula to sepete ma apart or keep loving one another. E we are no fa puna fa ta wi so sa ta ta te fa te keleno ma mai ba ta ma ngari. Above all, keep loving one another. Hallelujah. By keep loving one another earnestly, since love covers the multitude of sins. Ya, ele tu sa pe aso yo tatu lai ti e a le no ma for le mai tatu for lima. Ya o tatu matua ya me se ala pa pe o ba tu ila suma tama o pe o tama mi mai mata tina. Ya o ba ya tu fo isti le ole ma for no mai ona mata. Ya o fa o fi o le tatu o ti ma for no mata ya ti si lo mutu ma la fana. Ya ele se me fa pe ele se me mo ina me wa tu so o me na. Our former judge above all, keep loving one another unconditional. The most amazing thing that we can do is keep on loving one another, no matter what. Pamanuele tuai maftanga ungali, lopuna mo tato maftanga ungali. Ya ofisi ungali ele roto toa eva forma. Ya olopuna mo oi mo la no ete mata mayen. No kuna mo oi o to tama a lo fo le le to wa matina respect le lo to lo ya va penal ma wi o to ainga ona suafo Yesu Kristo. Amen.